Zlatan Ibrahimović završava svoju ispovijest. Slaven Bilić je postavio pitanje koje zanima mnoge na Balkanu. Ali ono što interesira nas ovdje, pogotovo Bosnu i Hrvatsku, je li to ikad bilo realno? Zlatan je u svom stilu objasnio zašto mu je epizoda u Manchesteru bila uspješna. Sada ako Arsenal pobedi, ja sam pobedio više nego ni zadnjih 15 godina za Arsenal. I ja na godinu dana. Jesi to rekao Pirsu? Sad kažem, tako da bude malo vir. Razjasnio je i neke kontroverzne trenutke. One ideje tvoje da uzmeš onu stranicu u novinama i napišeš LA you're welcome i ono sa LeBronom da mu vratiš dres. Ja potpišem i vratimo majicu. Neuspjeh prvaka, treći dio razgovora sa Zlatanom Ibrahimovićem. Ponedjeljak u 20 sati na Areni Sport 1.